Kurobo songo goika moja na kurosugusu goika irianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaya ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye Mwanchwa omurigeria we TV ya AGR News Kenya ndenge ngambiyole andonsi asole ni wachabiri chinsa chokubaletera magana maya asenchire gwikire nugunatikire aiga SMS yetu buralia kuruchisemo aime no rogongo rwagusi konendeli tangani tonyora magana yo asenchira yogwenge Omurai bwense Uhuru Kenyatta gokora etaro yaye imeye county ya Kisumu abaraya basubati kugenda maminchene report ya PPI Mubunge Aisha Jumwa na ikiwase kigambiro rituko lya lero magana yo ase enchera yogwikirano amalitane Dennis Zadok Magega yo murai bwense Uhuru Kenyatta gukora etaro yaye ase orogongo rwusi nigo akora etaro yaye na ndi guchase county ya Kisumu abo asabalenge no murai wiki makia ODM Raila Odinga akagukwana imeye county ya Kisumu murai Uhuru Kenyatta nigo aliera nchira aba menyi be county eyo ya Kisumu abo asacha ke bagendro anene chipara obwagachi we egeti amone chiro na kotebenge serikali anene nigo yerwete kokonya abamenyi bense ya Kenya kwa sababu sasa mji huu wetu wa Kisumu utakuwa na stadium mpya ya international pale kwa showground na pia hapa uwanja huu ambao ulikuwa unajulikana kama Jomo Kenyatta Sports Ground. Tuko hapa leo kubadilisha jina iitwe Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground, na hapa pamoja na county government kutakuwa uwanja wengine wa mpira na michezo wengine, basketball, mambo yote hapa pahali ya na rugby nani amesema hiyo hapo Make babarai abaswati kurwase county ya Kitui niko bachire mamicha na oropoti rwa PPI ase oborai bakukwana ase county yo nigo bate bange katiba yabo no nigo ebaete libaga linene abasubati ase ya Kenya ge kolenganiwa na hali alikira se ripoti ya PPI. Sisi tunasema ni lazima wamama wapewe kipaumbele. Lazima ukiwa na kiti kama ama nomination ya kuwa CS lazima wa CS wakuwe the same number na wamama na wazee wakuwe 50-50. Mkono. Sisi kama wakina mama hatutaki kuona watu wakipigania viti. Magega yo omubunge omalindi Aisha Jumwa amo no umurindi oye gokorerwa obolingoli bwobongo ripoti eyo nigo yanenwa bene guchase ekigambiro babirabo nigo baikigwa ase ekigambiro abwase bakomochigwa no oboiti abwase gotebekananga murendi bwomubunge omalindi Aisha Jumwa niga mwagete risasi na kumuita mufuasi wekiama kya ODM mwekaro chikampeni cyari gokorekana ase SMU tigatoiwe ayakorekana ase ekigambiro nituko lya rero. The third accused, you are holding brief for Mr. Magolo. Yes. Mr. Gitai? Sorry? Yes.
Omugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya nigo aire okoboko oropoti rwa PBI anene asokomentwa gwechibesa kurwase serikali nene guchase chi serikali che county kurwase kirengo ge 15 wike kirengo ke 35 igoro yemia ekagukwana ekero aumerana na barai ao Oparanya ni gateba ngabono chi county nigo chiranyole chibesa chinyinge kurwase serikali nene na goteba bono chinga kicheikire ekero amagenderera kolekana se chi county chonsi aiga Kenya ekero report rwa PPI ruraitiwe bene na bakenya wetera referendum. This is now a benefit that is coming to counties. But by just having 25% coming to counties, and it is a reality, this will make a big difference. Even what you are talking about your salaries, because sustainability of these increases must also be there. That's what SRC insists, that it can you sustain. In fact, now we are moving on this issue of pensions, and soon you will be hearing, because we want. Wikiragabo mwanchomo rigereria we TV ya AGR News Kenya na onkobutorera mangana amaya asenchiri wikirero runateka asemesi tubureria ritukeriga ria lero wikachinga kichinde ni gonko gusaba epatonere saa iri kirenga subscribe ogendoro oyekune onyagotegete ko mufuasi ohitugo somo membo ito bene aria tugokoretera kuroiga okonyanyora eyemo ase eyemo abena mangana maya gosemero berio ende genda saa se paton iri kirenga subscribe oyebate egotebe subscribe digo tayari kwa beire omomemba Onyolenge magaga yeche kamera kwene kinga mangana yonsi pingo goikirare asenchira yabene ni gakurukunga Edwin Mokaya inse yobotenereri wa Jeremiah Orina Ontire amalietane ni gonkuru kwa Dennis Zadok ni gonko kugariria oburigerio buya Imeye TV ya AGR News Kenya. Ayunaro amaya atekire ntogendere gukumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kyomugusi.